Mubunge wa Egembe North niwe Julius Taitumu na ugite thirikari gukurukira Professor Kithure Kindiki na munene wa Borisi Japhet Koome nibatie kubingia mawira ni Maria mekere kiri akari makothiria wagagie na mbithukiro cia maitha ntereni. Taitumu ariuga guti ona ng'ombe imwe kiriria ciyetwe ciacokwa mugaru na uge wa IG Koome enderia ari kwanira ng'ombe 83 igocokwa. Ariuga akari ni manogetwe ni mawira ne makanywa ki Marion Karugi atuambiririe na inu. Kiareria karikari ya mpithukiro cia maitha ya ng'ombe ria ciumia biele ya Kibirathira na ng'ombe kathumba cietere na maitha ya kuma Thamburu. Mubunge wa Egembe North Julius Taitumu na urite thirikari ukulukira Minister wa Ukaria Kithure Kindiki na munene wa Borisi Japhet Koome kubwithia mpui kuyuria wira ne bekire akariba mwathi bwa kureta mathaga ya kurwa na wagagie miankene, akiwa atira ng'ombe ira itacoka ciocoka urira ura wari mubunge maure mauka amenerete IG Koome urira uge bwawe kire akari ukonia wagagia waibwa ya thirikari kinya kithe ng'ombe itiromba choka cionde mwaka riu recoveries ni more than 70 cows ira ciumbite ochoka na operation ile kubwithwa nao ni nene. Kankwenda kwira aki atongeria betha bai makini no kinya operation ine gutaachia sympathizers kinya ki police force kana ki administration nankwenda kwa support ira tuonete kiri Inspector General so far na waziri na kinya Deputy Inspector General katukwenda kwa bakase nonto tuteuruka na ndemo tongeria ntikira ng'ombe ucitoke gitombe tochoka kwe mwario monda ibiru yoro akiwa utebia choka kinya muota lakini ndawe sawa antu ibakuminya ng'ombe ri chokete tibaba iraichi ya na lori ndibona yikulugira mutuati ku mtu mwo utebia choka no bwabati kuwa acha antu barikendi nayo mtu agatha guthu atatigirio otongeria ibalukire no mwanka uriokiro ngwachi antu ng'ombe cia itra a ego kinya munene Borisi we ngwale yakari minga atogwira akuthithia operation yochoke ng'ombe cia ita tukulenge osipidia tangania na ari gebera itu kukareka tu kinya ke mangaseti ngwale na osipidio rongi ng'ombe yachoka ute kinya muota twara uru cie kuthinjo na cia thinjiro Inspector ariku na raure iba ondete amandi vehicles ira ne moye ya ikeya bulu ikanywa kawira u na ikyakuritire ginya babu na system cienu na bati kurwa uri kuokane kanira amandi vehicle bulu nikenda ukaria bwi marika iriku uto kauria. Na nyuma ya mubunge Taitumu ekawerone ati amiruka bakurwa bongo kwa bongwa mauka nareanite na miaru yaje na kuetete thio sokaniria ukaria miankene na kinya barabara cio chumbura ngekuru bakwe bakuja monga kwenda uri atiri atubetu na ibuichi kinya babwi ina Muthamburu akaranthe wagirire mongau kana nchabi Muthamburu no karai karwiro mwanki na nkima na eria amatukete lakini kwa naitete kwagirire mongau hiyo ni kitu haiwezekani. Mundu aliwata microphone yoto igwete akamerio bwera katamna amo twati katuia na tuengwa kana kreto treyana katu etocho kwa barabara ngi kenda beta atia kenda be yo turabukira hiyo ni pepo mbaya so okia kwenda ni bakuya uturamukira okia kwenda mumiru utomba kuwa ona polisi wetoberai antubaingo twani inyani antubaka bakurwa bongwa ntwaskara tumenya kokiata baraba kuotibu kudithwa kudithia chwa teringi waito ukaria na Inspector General ukaria na waziri ukaria na president ukaria na deputy president no gaiwa amuri kuritwa kama mtu aita wathia ta ng'ombe wathirariwe wachonyiri yimbi kwa kampete arwe kenda antu bamya kukwethia akiboreria nja ya barabara ukirini endobo kumane na mpithukiro Taitumu ariwa waziri Kindiki na ejanite milioni 1 kirenja ya endoba batetheria kubaniria murio jurajo imbere yo iturombe kwaraniria waziri na tika kwira ati twirici no twaracia na tuthananthaniria 1 million nikenda muba kwa ira family ra cia tere endobo na tukanjiria banekera mbecu 200,000 mbecu twabanekera narua cionthe nikenda endelea na mithiko yo na tukua pole ndi mutongeria wenu kiendelea ushirikiana na arithi tukararia micemanio ya kubanga mikakati baraba kwaria na no mwanka barie no ntoni ali maisha na ali oturo kwe batirithika
ibuiche kinya koti turushinda kwa ireti kuba kwa baitezi ya koti no mwanga bendelee kwa uteng'ombe irachoka baitu na ndo batano batidiki boroi ai mango ya mai muno ndo tene mya etano era torani kuo ukiro kwa wata na nera nduku ukiro kwa wata na ng'ombe kinya chichi na kinye ke yoita maida ya ta nyochio kai tuina ando matian tuina mumiru mumadaraka ando mundu mutiambai tuina mundu uito kome ni otro kinye beno ba ta ke utuni kinye ke uno kiuri kinye ke Nkiripotera Wero TV kuma Gembe North, Mbitao Marion Karugi wa Kenywa.